dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Z mano je Sofija. Ne govori slovensko, tako da bo ta video majčkeno v angleščini, majčkeno v slovenščini. Torej, najbrž ste že opazili, da smo na začetku lovile bombone, piškote, vse. Tale video bo probavanje ameriških sladkarij, ker seveda, če sem že v Ameriki, moram seveda probati ameriške sladkarije. You wanna say something? Let's get started. Torej, vsako sladkarijo bom probala in jo bom ocenila od 1 do 10. Sofija jih je že jedla, tako da jih bo ona sama ocenila, koliko jih ima ona rada. You're just gonna rate them by your opinion, because you already ate them, right? Yeah. Okay. Torej, začnimo. You can pick. What do you want? Ona bo izbrala prvo sladkarijo. Sour Patch Kids. Sour Patch Kids? Yeah. No, pa dajmo. Funny. Sweet, sour, gone. Oh! So they're sweet. They're not sour, or They're both? both. Oh. Once you eat it, then it gets sweeter. Oh, But it's okay. sour in the beginning. Torej so sladki in kisli, tako da dajmo jih odpreti. I'm really bad at opening things. This is a bag. Again? Oh, You know, like... I'm addicted to candy. You take one first. Do the blue one. Oh, the Blue? one is the best. Modrega? Zakaj? Is it the best? To me. Najboljši? Blue raspberry. Raspberry. Ready? 1, 2. Cheers. Mm. I mean... Try another one. I don't like this one. Ni mi to všeč. Mislim, je kisel, pa je dober sam. Bom probala še rumenega, yellow. That's lemon, huh? Limona. You? Nah. Too sweet. Too sweet? So what do you rate them? Koliko bo 5. dala oceno? 5? Ok. Sofija da 5, jaz pa. This one is good. Ta je dober, ne zelen, rumen. I give them a... What do I speak in English? 4. Ja. Jaz si dam 4, zato ker nimam rada to gumijastih bombonov, imam raje kakšno čokoladne bombone. Ampak so dobri, tako da 4, Sofija 5. Naslednji... I'm gonna pick Reese's. Toliko veliko stvari sem slišala o Reese's, pa koliko so dobri, bla bla bla, tako da me res zanima. You wanna open it? Narola... To zgleda kakor M&M's ali pa Skittles. Skittles. Yeah, it looks the same. Yeah. I mean, why did I smell it? Okay, 1, 2, 3. Just like M&M's. It has peanut butter in the middle. Bless you. Ne vem, se je slišala, ne, ampak ene kihno so se. No, Bog pomagaj. Bog pomagaj, tako, bravo. Oh, ups. Peanut butter candy and a crunchy Načini se shell. bo šlo. Okay, I mean, how much do you give them? Koliko jim dam še oceno? 6. 6? Okay. I give them 7. 7. Ker so dobri. Naslednji sladkarija, bomboni, karkoli, so spet Reese's, ampak v drugačni obliki. You have them in all sorts of shapes and sizes, right? No, yeah, they were like little candy and this. Oh, okay, yeah. Ne ve sploh, kaj imajo. Oh, come on. Oh, oops. There you go. Thanks. Are we gonna share one? No, you eat your own. Se je vprašala, če It's bojo good. delile in ona, ne, jaz bom svojega pojela, ti kar svojega pojej. Okay. Oh, no. What? Look, you open it like this. Oh! Jaz sem mislila, da je temna čokolada in ona meni reče, ne, odprit ga moraš. In jaz, Okay. Mislim, da mi tole ne bo všeč. 1, 2, 3. What? Ni mi všeč. 10. 2. Wow. Preveč čokolade, too much chocolate.
I don't, nah, Wow. not for me. You're really disappointed right now, huh? Torej, smo že pri naslednji sladkariji in bom pustila Sofija, da izbere You Can Pick. I know, I'm a nice girl. M&M's! Ok, mi imamo, poslušajte to, sem pridem v trgovino in vidim M&M'se in pri nas imamo 3 vrste M&M'sov. Tam, milijon, you have like million of these. Million kinds. Tako da smo mogli tole probati, torej M&M's iz karamelo. Let's try it out. Oh, these look cool. Okay. Oh, you're just gonna get one? Some manga? Here. Okay. Ready? Ena, 2, 3. 3. I've never had these. Nikoli še nisi jedla? To mi bo všeč. I like it, really. I love caramel. 8. 8? Just 8? Reese's is the best. Why did you show it like this? Oh, okay. I give them a 9. 9. Wait. 9. Naslednji so... Drum roll, please. Mikey Likey! Ne se mi reče tako? Mike and Ike. Oh. Mike and Ike. Mike and Mislim, da Ike. mi bo... Mike and Ike. There you go. Mislim, da mi bo to zelo všeč. Okay, najprej bova probale cherry, torej češnjo. Pick cherry. Which one is this one? Strawberry is the best though. Yeah. What? We said... Najprej smo rekli, da bo češnjo. We said cherry first. This is cherry. Yeah, but why did you Okay, pick fine. strawberry? No, you can do strawberry. I'm gonna do cherry. Češnja, jagoda. Strawberry. Kaj okus je dober, sam struktura mi je všeč. The texture, I don't like it. 6. I give them 6. 6 jim dam. 5. 5? Tako no. Not so good. I changed my mind. Premislila sem si. Dam jim 4. 4. I changed my mind. Okay. Ja. Ostali sta nam samo še 2 sladkariji, oziroma 2 paketa sladkarij. Sofia, you pick. Junior mints. Junior mints, do you like those? Ok, prav da jih ne mara, tako da dajmo poskusiti. Spominjajo me na ene bombone, ki jih imamo, a veste, roza, beli. V Sloveniji jih imamo, ne vem. It's like mint chocolate. So should I take 1 or 2? Yeah. Enega za vsak it's slučaj, če strong. ni dober. Strong, močen, pokažganje, like liquor. Na zdravje. Na zdravje! Okay. Ne. 2. Moja mama bi imela rada tega. My mom will love this. She loves 7-8, you know what this is? Is it called 7-8? A se reče... Ne. Ne vem, kako se reče, taki črni ovitki so, v glavnem. Moja mama bi imela tole rada. Oh! How much do you rate I them? said 2. 2? That bad? Yeah. Ok, no, meni ni toliko slabo, I say 6. 6. Ni toliko slabo, tako da. Junior Mints? Well, you can sponsor me because I don't like it. Peanut butter M&M's, arašidovo maslo, M&M's-i, full M&M's-ov, zato sem hotela probati tudi te, ker še nikoli nisem jih jedla z arašidovim maslom, tako da dajmo se odpreti. Wait. Oh. And then the Zgleda, da sem tako neumna, it looks so stupid, like I can't open a basic bag. resealable. Resealable, lahko se nazaj zapre. Ok, jaz bom vzela rumenega, tudi če vem, da nimajo različnih okusov, ampak se vsem. I'll take the yellow one, even though They they're all not taste the flavored. same, yeah. I know. Blue. Na zdravje!
Všeč mi je, čeprav nič posebnega. They Nothing taste like special. the Reese's Pieces. Zelo so podobni našim navadnim M&M'som z arašidom noter. Very similar to the basic M&M's with the peanut in it. Tako da ne vem. 8. 8? Why do you... Zakaj tako pokažeš 8? Zakaj? Word for. I'm giving it an 8 also, but... Ampak tako le bom pokazala, ker ona pokaže tako in ne. No. Naslednja, oziroma zadnja, saj sem rekla, da je bila že to zadnja, ampak to je pa res zadnja. Sladkarija, is it candy? No, it's like a... Sweet. It's a sweet Dessert. dessert. Ok, sladka sladica, ki jo zelo obožujem. Mi je žal, da jih v Sloveniji nimamo toliko pogosto, oziroma jih ne moreš kar kupiti na vsaki bencinski črpalki, ker tukaj jih lahko. In to so donuts! V bistvu imam samo še enega, I only have one left. Yeah, I don't want it. You don't want it? You eat the whole thing. Nočega. Oh. Čak. A ja, nož ne pride zraven. Knife doesn't get in the box. Oh. And it sprinkles. Jaz to obožujem donate, res. Oh. Toliko so dobri. Pri nas imamo samo krofe. Mislim, vse imajo štuc s čokolado, pa to, ampak niso tako mehki, pa niso tako dobri. Ok, really? Even though I ate so much candy? Ok, whatever. Let's do it. Who's gonna eat it after me? You eat the whole thing. Ok, 1, 2, 3. Ooh. Tough guy. Tough life. 10. 10. 10. 10. See? How much do you rate them? 8. Why? Zakaj? We have them a lot. Ok. Prav, da jih imajo veliko, da se je že naveličala, tako da. To je zame zmagovalec. This is a winner for me, from the sweets. That's all, folks! To je bilo to. Hvala, da ste gledali moj video. Če vam je bilo všeč poskušanje ameriških sladkarij, ne pozabite stisniti like. And subscribe. And subscribe, oziroma se naročiti na moj kanal Lucy Time. Zelo bom vesela, tako da še enkrat hvala Sofiji, thank you Sofija. In ja, se vidimo v mojem naslednjem videu. Tako da, ciao, bye! Kiki, do you love me? Are you